Aye, namamkele ka Botany Nation channel, ma amkela mna Peace of the Nation. Kulaga shaka. Loko mngeza mi subscriber, nkombela mi subscriber, mkela mi like at the video leti ni endako. Okay, namuhla it marks exactly 10 days album ya Tiko Raka Hina yomile, album ya President Mayengani. So loko milawa ti reviews kura ti channel tinharhu leti tivaka antiko kuna mona mara ni tiva i ti channel tinharhu leti ti endlaku ti reviews ta ti albums ta ti single tracks. So mi nga type ikwalano ku if milava album ya Mayengani mi ta ku Mayengani Tiko Raka Hina album review ita homa. So mina namhla niteli ku nyika ti ratings according to me leswi album leyi ni yi twisaka swona. So ti ratings ti ta famba hi 5 stars, kuna first star, second star, third star, fourth star and fifth ne. So first star i bad, second star i not bad, third star is good, fourth star is very good, then the fifth is excellent. So this album ntanyanyika star number 3 lexi ku nga good. Why no ku good? Album leyi yi twakali ngopfu hambi sweswi van'wana va nge yava, van'wana va nge ayivi, mara this album yi twakali ngopfu hi weekend liya ya long weekend liya yi nga hindza. So ka vanhu yi kahle because they relate ku ri va kota ku relate ka leswi swi nga ka that tracks ka that album. So hi swona i swi endlaku ku album yi rasa, album yi va kahle. A yeni ya streamer hi streamer hi va komba ku hina power to the Tsonga, power to the Shanghanis, power to the Gaza people. I streaming it album ta Matsonga ti nga online hi support Peace of the Nation. Amen.